Esok Haimani kok bumangka headlines Tripura ni bubagra ba eba owners ko Pranab Sarkar Bangladesh ni fake voter ID tai ani birth certificate no tuyoi je oro ungko khaja tamna ni bono bini je headlines Tripura national aba abai khai tongka abo kun check khalai jaya jasai khalai jaya ebong ani bo kono comments na hayaoino borok abono ungko khaja kai ang obono tini aboni biruddhe no tini oro file case khalai peka karon abo sampurno fake ebong boa ebong tatal amtikai শুধু kaya bo ধারাবাহিক ভাবে abono abai khai tongka one by one abo bo suye bibino news ko khai tongka ebong ano giraftar ma khainai abo hinibo bo saka kai aboni bagino ang tini oro aini asroi nanan ko ain tin abo rorai khlainani bagai tin oro ang file khai peka ta Nona po diskonai bo amake target naman abot naidi ang Khoroksa ST বিধানসভা ni ekjon tribal ekjon MLA kai ani biruddhe bo amti khaimani karon ani simia onyanno gobangma মন্ত্রী MP ba gobangma rajnotik netarongni biruddhe bo fake amti ID card nokhorjak কিন্তু borongni abonokha bo publish khaya শুধু ST ang MLA hisabe obosimi bo publish khayo tangoi karon bini bukhawo nini ani mane communal manusikota tongmani bagino bom to khaikana nang wansugo aboni bagin ang ST atrocity ego ang tini case file khaikata oina no kobo jeta raide tongmani tam raide te bini ko khaiman abo ang khaikata abo nainedi bo Tripura ni mane Agartala press club ni bo president ebong press club of India ni bo member এবং সিনিয়র অরনি সাংবাদিকতা দীর্ঘদিন সংবাদ খাই থাকা কিন্তু অবনো বাহাইকে বমতে খাইয়ে অবনো যে খরকে টার্গেট খাইয়ে যে বসে খাই সিতরা খাই নিউজ আওয়াই খাইকা কমত আনি সম্মাননি ব্যাপার না কমত আংনে আইনি আশ্রয় বিনি বিরুদ্ধে মানানাই ন গাবনি বাগিনো আং তিনি অর ফাইয়ে কেস খালাই থাকা তাবো আবো তদন্ত নাই তদন্ত খাইনাই তো বড় ID কার্ড মা কাবর আনি ফেক বার্থ সার্টিফিকেট মাখা abo tabo tojontoni madhyame nokhor nai tabo khaina nungthon abo jeng nainai khaina aini lorai abo khai thanai ta kok sai ang borobe kono kok sanan proyojon kore abo dorkar ba kore abo ang salai gala ta